Jinthong Lem Spen AGM Amai Kangni Armu kache jengpen si karlitang rina rong pipi phan apran karmut vek atuma phan ingsai nang chibusi KNCA pen kehang Dilaya long Rakiamar Kineplong KarbiAnglongLIVE Karbi Prime Time abirtang ton pen arjupanikta Kedam tang chiti ni phayeng ko rai siar ni Jinthong Lem satum pen patir piponsi karlitang sarsing bongrung LP school asai hemalong AGM mate annual general meeting surihini raing ko ra plipen surihini raing ko ra pho aparman mai kangnipon ni jang KarbiAnglong lakha ke thom Jinthong constituency ke parlo karlitang sarsing bongrung LP school asai hemalong Jinthong Lem satum pen AGM mate annual general meeting ke paman pon Labang so mai long Jinthong Lem samai phu long sing kro la pen kong chon bang dar sing han se tum pen mai che phem phu pon si mai cheng pon lo labang so mai long ri sar po man pen ARCS diren kro Jinthong barim VDC chairman khorsing senar sim teron atum che tong dun si kadu kawe bang trok kep so si shareholder atum che tong dun si mai RDP tum la pen non Jinthong Lem salong surihini raing ko ra ke thom pen surihini raing ko ra planning kanang bong sarkar hin pen sang ke longa phailaki EAY lagi sira suri truck circuit ra phora pharo phora truck ner cap quintals la pen PHA cha sang abangke lagi sira suri plikebra isira pharo truck ra pho quintals sana sang long pon kaddu ka vipang room pet pen laki thom ra suri thong kebra truck sira Parohini ra dikebra phok quintal sana sang long ponupsi pachini pon Entangka phaya bang ningka nisia pharman lakhini ra suriplikera ke thomra pharo sir kebra trokner kebra isi lapen ke pada ma phai lakhsira suri trok sir kebra hinira pharo ner kebra kreket thom lapen non ke dolanga tangka laki lakhsira suri krep phora pharo sir kebra trok kebra ner kep an dolang posi pachini pon Jinthong pen hemari rong phar KarbiAnglongLIVE Karlitang rina rong bipia phan apran karmuda bang phua phan nep ingnang sarak nang ji pu athepi NC KNCA ni marlia tum diphu rong sopia long armu kachejeng pon Kedam tang chidi ni phai trainer ke barni diphu pen lamding ga cheleng atowar kilometer pli nurse training center adung pang thek thek the arideng karlitang rina rong pipia phan apran karmut det pen ni pli ni phopar edapita KarbiAnglong police atum kinepon thek therek aputhak Kedam tang chiti ni phai inkorai siarni arnikang sam diphu rong sope hi thialong Karbi nimso chingthura song mate KNCA ni marlia tum ningduk chapaklangsi candlelight march mate armu kachejeng ke padopon abirta nangle bangso hut KNCA asai hempen barsi diphu bus stands bongchim akumlina long anpali damsi milur kang thirpen kachikimo asai dengpon KNCA tripia kongchon bang pratimai hi pi pen kaning jepon ke KarbiAnglong ke crime zone sasonsi pinchong det anparta KarbiAnglong district administration lapen law and order atumta kilangdun ke pangkhrewi ajoklo buta akoi ipon Lasila puson otlang no tuma phan prab chinpen nep ingnang ponsera jia phanta chuningri padopon halpu phirangki atum karju pona hut kaning jepon ke non ke chari bom BJP sarkar ke beti bachao beti padhao pu kai ke slogan ke hangwer ke hang jong jong sonsi mandelo athema BJP sarkar ke sorlo tuma phan kerai kom avi anparta diphu pen lamding ka cheleng atowar la pen diphu pen manja ka cheleng atowar police patrolling ke pado akinang sotputa ningche pon বেটি বাঁচাও বেটি পঢ়াও এইটো অকল শ্লোগান দিলে নহ'ব তেওঁলোকে আজি সঁচা অৰ্থত বেটিসকলক ছোৱালীসকলক মহিলাসকলক সুৰক্ষা দিয়ক সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কিন্তু অতি দুখৰ বিষয় আজি ভাৰতৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত আজি 150তকৈ অধিক MP কিন্তু মানে ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি অনুমান পোৱা যায় যে এইটো অকল শ্লোগানহে তেওঁলোকে দিছে কিন্তু সঁচা অৰ্থত যিসকল নেকি ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড আছে আৰু ৰেপ কেছ যিবিলাক অপৰাধী
সেইবিলাকক কিয় টিকেট দিছে এইটোৱে মই আজি বিভিন্ন দলকো আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ আজুংটুং নিলি কুপিবসি পাৰ্টি এতুমটা পিনি নেশ্যনেল পাৰ্টি পুনৰ ৰিজনেল পাৰ্টি পুনৰ পাৰ্টি দল এতুমটা কিয় ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড থকা ব্যক্তিসকলক তেওঁলোকে টিকেট দিছে আজি 150কৈ অধিক MP সকল হৈছে ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড উইথ ৰেপ মাৰ্ডাৰ লাহেনো মাটি কিচক চেকে News report, KarbiAnglongLIVE. Jitini phaing ko raisiar ni dilai police check post along raikom saikhia tumpen ke ongdung arakia mar kinep dun long posi birta longpon. Birta kelong tu na tingki dilai raikom saikhia tum kai kia son ke ton kelang asai kedeng boma por hut ihuma garia longpen grams pharoi sira tokbor pharohini ra phokep an amui nepon longlo. Bang sora kia mar kine pon long lake gari kate wara bang ku Muhammad Farid Sadigiu Sahib Hassan Sadigiu Asopo Meghalaya District Asor kang nia nunga long pensi long pon la solong kachirab dun inoda bang hi Priyanka Thapa Krishna Thapa Asopi Vyanja East Khasi Hills Meghalaya sorpusi bang thek pon pen bang hinia tuma phanta nep ingnang pon cheklo kine pon long arakia mar an BNSS surhini rank korage thom arona ting pen raikom saikhia tum pen chipari ding ponlo la pen birta kelong tu na ting ke la bang sora ki amar imphal pen wansi silongan ke ponji aphansi kachi sik pusi birta ribdun ram dilai pen bijoy rongpi KarbiAnglongLIVE. Kidamtang chitini phaing ko raisiar ni ada por phai kresia por bokajan rong sopialong India Cabinet Minister HD Kumaraswamy Minister of Heavy Industries and Steel nangka humri puse birta nang pali birta kirip dunlong tengke ada por phai kresia por Dimapur penwangsi bokajan Community Health Center T Hekpen CH Sialong Central Minister HD Kumaraswamy nang sunlu Lasoho Deputy Speaker Dr. Numal Momin, Karbi Anglong DC, Nirola Phangchopi, Bokajan, SDM and HO Dr. Debojit Diori, ADC Debahuti Bora, SDO Civil Lapen, CCI General Manager Atun Chetongdu. Malomso por Chinki Chethanapor NC Hospital along Osomar Amahang Kepathek Mi Lapen, Keso Atumpen Chetongsi. Kicho ahormu theseria son minister sari dengpen pajir ponlo aduntu hospital pen puthot bokajan cement factory mati CCI along an humri damthulu CCI along akimi expansion keklem pondhuji aphan pharohinira hokep across atangka panong ponsi cabinet minister HD Kumaraswamy ari dengpen long ingpu ponlo lapen malom so por NC maitami padoponlo Dr. Numal Momin penta alang ladak bokajan KarbiAnglongLIVE nangka humri apot kachuru pajir dun lapen saido anta kideng pon phiji aphansi tuning ridun aduntu CCI colonial lo humri damthusi thengpia klim epon depen khatkhati long kathara long an adim pali damthusi solar project ibiji adim alongta langdam lo aphi CCI administration building along an pali damthusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongkhang MP Amar Singh Tiso Lapen EMs MACs Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Joint Secretary Atum Chitong Dunsi Karbi Apoho Pen Araksi Mirathong Karbi Achoy Jambulia Thom Hai Hupen Archu Padupon Aduntu Malom Sopor Bokajan Khirangki Atum Pen Chitongsi Chihuchiput Padupon Cabinet Minister HD Kumaraswamy Pen Kaninchi Ponki Harokre Sirkebra, Troxy Kebra isi aningkan penlabangso CCI Kimrang Ponsi non anke ke banasonlo. Lasi penanganason anke akimi teknologi tami ke claim ke dampon akinang sot potsi ke pamitu tami akinang sot. Labelabangso cement factory along alangli dotti ke ladak ke dovek ke bokterai aradatumsi choklem chodam awar sai tami longdun popusi lamcha chipitekang pensi nangkahumri asai mesen pen chidam thulu. Natural resources are there. We are not properly utilizing. I also know that. We properly bring all kind of infrastructure with the cooperation of the local organizations, common man. We can develop in a big way.
there is a good possibilities in northeastern region to develop, and even the country's growth also, by properly utilizing this area's natural minerals and halwa that several infrastructure is going to implement here. Then a game changer will be there. For that we are working on. Bukajan penanantirang KarbiAnglongLIVE. Techpur Karbi Students Association Kachipaddu Kajok Lir Singh Atiri Souvenir Freshers Social and Annual Meet Surhini Raingkor Aplialong KCS Samai Puchandra Singh Kropen Ingpupon. Techpur Karbi Students Association Thiek Pen TKSC Pining Surhini Raingkor Apli an Ingdeng Kretroxi ke Chokahut Aliralon Kipi Pen Pastoral Center and Praise Home Pragati Nagar Parova Techpur Holalong Ada Porphai Sirke Pen TKSA Amaipu Sarjing Inghi Pen Jalin Sikalitang Sarbamon Terangaphan Kachigi Mojamek Dengpon La Sophie Karbi Anthem Lundet Pen TKS Imati Techpur Karbi Students Association Maipu Sarjing Inghi Ahin Pen Kachopha Alhi Sarpo Tumaphan Karcho Jamegalong Karbi Apoho Pen Archopon Labang Sophia Ki Mi Students Atumaphan Kepachini La Pen Karcho Pedopon La Pen Freshers and Annual Meet Surhini Raingkor Aplialong Ningarong Pen Methang Alun Kan Jesemet Nimso Kirung, Ritnong Chingdi, Chong Kedam, Lengpum Sokchon, Misings Dance Troupe, Bodo Dance Troupe, Spen, Piklang Dunrinti. Labangso Techpur Karbi Students Association Hatum Pen Ingdeng Kretroxi Freshers Socials and Annual Meet Surhini Raingkor Aplialong Aluhisar Man Pen KCS Amai Puchandra Singh Krolong Assistant Professor Dipu Government College ACS Inspector of Tax Sonitpur Pen Kichenglok, TKSA Klembarim, GG Case A, Silong Case A, Nogaon Case A, Jorhat Case A, Hojai Case A, Longka Case A, Bukakhat Case A, Dibrugarh Case A, Khatri Case A, Kolakhat Case A, Lamding Case A, Atumta Chitongdunsi Aliralon Pidunlong. Techpur Karbi Students Association Pen, Souvenir Kipaklang Pon, Lir Singh Atiri, Ne Lir Singh Akai Rengtik Ahutsi, Nekai Atiri Chepathirji Akitab Alhi Sarpo KCS Amai Puchandra Singh Krorideng Pen Ingpupon Arnikang Chim Karbia Khai Lokichar Yang Tam Kido Gabor Idun Hegjima Alam The Inut Pen Inut Akimi Lokichar Lido Anaphan Chithan Chimumpon Niltum Apai Minang Ombom Lo once me itum Karbi Anatu Asap so itum Kiduk Mate Kaduredo Kenang so like PG Arena Dorkiso Lapen PG Arena Dorkiso Lapen room Bhara Dorkiso Lapen hostel fees I Dorkiso Penjo Kone Kisum Zundo Asi itum KarbiAnglong Autonomous Council upon itum case Apen Kachunrikang Tung Hello Niltum Pan and Ninki Mepen Nakamata Pen Niltum Pan Isi a hostel Karbi hostel and people one day Karbi Hona people to Kachuma Pan Akirap KPG Dak Tespur Karbi Luchaldi a song 2008 Kiseng Cheng and Incantancy Nilika Cherab Dun Bole Kalisita Hala Kiseng Ye Pantani Long Siva Halazun Manik Hangcho Pudo Manik Hangcho Nilong Wang Seng Yatak Seng Mema Seng No One Ching Waido Halas Hood Banke Alang Natana the Banko Baxido Sipu La Pena P Banke Nili Seng No Polo Seng Lo La Pena Co Pitu Bang Nili Non Pen Batai Panova Laknangedun Saya batai tin ke bang batai tin si ledak mereka kalau semua bayi bang debat. Hamren Ben Daniel Inghi KarbiAnglongLIVE. Tang Dipini Karbi Prime Time Abirta ke Lapansi Kang Ton Paniglo.